Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tijabanu ha ledzina la he movement ya bao mabeja ni jihar mamada nzima basi itjokande na mjokana dakika mengo miraru na dakika mengo mirnantano ili neleze zifikira haobeo mhuna watanga usoni mwe famii no wakomori kamili usuana zenongo ikawa za jiri na do mfariki dunia wahe wananyasi Ayman. Et donc mabeja mouvement des jeunes averti wa Komori rawaume rawashe rambadu hazi shawonjua wanazijana watakanya badzima wanibwana za haki za hele bara la Afrika mais surtout bwana za husu omkaonro wa Komori. Mabeja madeli mjuwao inu mouvement ikao kwa japaro ransi wanabwana hautumani ke Komori enshi haromesha ya bora iwana bana sonchashi ke jazia ikontinue zembwana zao hau espere maudu sonti pia jeruone zenjema zao wa Komori haromesha bora na mahakama ya kweli na madhamana wa kweli. Hamesi babu hiyo che mabeja wansawa mungoni mo wana wahao leonje nwarobeho mhona watanga wahao hosoni mwe famii yahe mwana nyasi Ayman mnajana kana maha 24 na mrumshe na wanawaili ikao ha rola hitwa hata mpaka dabasa wa Komori walisoma swala ende bea muwa haula waje. Et donc mabeja holiho yu mouvement ikao julhani ikanga wanao zembwana za utaha usawa wa haki na maisha haki ya wananchi wa Komori nana le bara la Afrika la kamili wajabanos kwa leo unu wanrumu ni jenibe mwanatanga wa hao hosoni mwe famii ya Aymani nzazaha he nwezenduguzo no mji wa kamili wa mvuvuni nano wa Komori haujimlifu riwambia ukananga silingoni mwao hena mbwana joko wanwa ili ritahiri juwe ezenongozi nzilanda hubi owanro hindinu wa rohitwa emanyasi Ayman. Iyo domada ya kaurebe habana rahade jaka unjia harime vif ya husu emahadisi joko endelao nao banu dotumabia nukana Mwenyezi Mungu harambia ukana alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyablu. Sisi ishari shangaza tidabo Aymani ya hafa, ishari changaza tidabo Jaza ya hafa, ishari shangaza tidabo Faisal ya hafa, tidabo Mutu ya hafa, tidabo Bapale ya hafa. Haukana Mwenyezi Mungu hazama rondo ukana haumbu hufa ngaka omba ukana mo yofasiri ukana wa mfo iyo obligatoire il faut réflexion tipia sha eza shangaza imanati mkomori eza shangaza hena manadamu ulonao bidadamu wahahe eza shangaza mouvement ambao mabeja do mfo zemfio za ho wananchi wa Komori zifiao hena nainu yokala leo ngatingo kuba komijini hatu ribeshwa Jaza hafu hamazemfio zinu Bapale hafu hamazemfio zinu Mutu hafu hamazemfio zinu Gazo hafu hamazemfio zinu hata leo Aymani hafu hamazemfio zinu. Izo zemfio zinu zinde za jusa mabeja zinde za jusa wa Komori zinde za jusa hena mwanadamu ikaungu aminukana ngeno binadamu okamikara tuzamba banuka bajahe ya dini ikati dekanga bo binadamu rangu bane mana Mwenyezi Mungu yaomba dini dabwelo kana ngabo wanadamu yaboy manadamu yewa mando rangu wanilwa bwana yake na binadamu wahaye ngeri jernovumbua ezahe dini. Et donc murakasi wanadamu Mwenyezi Mungu yaritukuza yaonesa utuki huu no muhimu wa binadamu nguparoha jiku yokana mrati uwe manadamu haukana indi creature ya yafanya ya jutukiza kana mimi de mtu nafanya bayundu njema ikao amjidai na ujuzi na ndabona panga manadamu hariswa naisha hena mru
yetso fanane zisuraya zaha kabati mrulona zisuraya zahemrajina yorongon kuikao iladhimu anrupia waelewe hajafu na tartibu harinika namna ya ukari enshi wazima hena mru ya hunde utajiri no ujuzi ni akili no uoni wa hema nana yode maana ikawa darongoza tena rambia ukana timbuni wenji dini zinji mila zinji mikonsi minji nti zinji ili mjemjulan na khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'araf et donc sisi imana mabejara jabanu leo dobeho kuna tanga watu osoni mwe familia Aimani osoni mu wa Komori jimlifu henda zinzajiri Aimani ya ulwawa jambuzi ya tramwe sashe ya pubeli ya javurizio bumangojuha enge holiho mabeja wanuwa na bwana wa ulite toute forme d'injustice yabo leo wajura mwe family yobeho mwana watanga osoni mu wa Komori nana mzaze wa mwana woi no mji wala mwana woi mal asafu shadid ngiyo muhimu tena rujuse masuala ibanu wanama wa Komori kamjajusa maelewa ukana banu Aimani katika waeche umwaretewa banu Aimani hakaina wananyawe nji mashababi waretewa wakatujima bana bamrubula Aimani harima kondisho ikao za kibinadamu rinukwa le pindare dzihi yo warajina wakaona Aimani ngwauda hubi kwezi yo wananyasi wakaona Aimani warete wabeo prizo mkini hao kao waulwa wajeli Aimani ya Allah sha Aimani nda yatole roho yo warajina waungwa onda warajina wao masharabi wa Komori wajuruhilwa waulwawa wakaona Aimani wafu engona mo watu andahu engo pitali engo mahakama Mkomori katsujua zerongo hizo ngaziritabisha osi wa Komori zerongo hizo ngaziritabisha osi mabeja au kama beja sisi karijuba kisha na nrogobi ngazijirio yode mana raka chabali mwambia nukana kero kirena mnainu mrule mwananyasi Aimani watina haki mdiwala wakaona Aimani muwarengi kartujo banu mwawatia wa Komori wabakisha namna yinu ngwalindao ibangu wajuka huja ibangu wajuka hulwawa ibangu wajuka vurizwa ti haki bomadama na mlona enti mijereo ti haki surtout yode banu lancewe apeli ya hangu ze associations zambao les associations zahaki zaho wananti zinuzahe société civile yabonga bomtazemwenza Irumbi yabonga yabo institution za usu droit de l'homme yabonga abo ngoshao yabonga abo zinji zishughuli hao zi haki zaho bidadamu harumenti ya hatu yeri kanti jekwezi yeze association dite association ya société civile zikanti namnaje hata mpaka da leo rito ujua oandruwa juruhe mwananyasi Aimani no mahala oandruwa kaona Aimani watilwa wana makomoro yabo rienshije yode mana ikao ngaliparo hajiku banu simabeja uka wa Komori jimlifu narke hashiri ri aminu kanemba na yinu ketsula dhimuizilo angebido iwano hakabanu ya paleo Aimani shabanu yandi sahale vanu le jeshi la Komori la nisahu warangu hale avec les mêmes circonstances warula bapale warula jaza warula feswali na mutu warula gazo wajawarulila Aimani kabati enquête ya mzima yabo yafanyishi shayo chofanya mtsuntanu mtsunraru wanrasomo zihitima wanrazirongo wa Facebook zihisa yemana ziswe namna yendi dabo kao zi association les institutions internationales continentales mais surtout nationales
zishughuli hao ze haki za rai ya Komori kwa tujiinvesti davantage ili permete leo owandu wa jurhio wa Komori wadoka na harara ya urwa hitswa shango elewao kana kwa na ushitakiwa ngoelewao kana ze association zinu za société civile kwa na wasezise et donc kwa tsuria ujuruhu wakati waunda opportunité ya urwa hitswa na sisi mabeja shiritabisha haku dabikao entia Komori kejapuza ze association dit association des institutions zishughuli hao ze haki za mwanadamu les institutions nationales zishughuli hao ze haki za mwanadamu mkomori harmenti ya haki ingi abwe mahakama ya Komori yato impartial shayalo partial yalo profit ya gouvernement ikaondo wa Komori yabole mkomori etomaya hengionda etomaya mkomori haihanti osonimweze institution internationale continentale régionale mais surtout nationale zahima hawania zihaki zahe mwananti mkomori ujohundriha na dhulma hamada inu harenzi walio et donc mzatewa aimani wa yeche kana ujohuwana mwana za haki za utaha mahakama ya kweli osonimwe mwana haya ya juruhilo harimwaze ntinku za hano stehi ze sharia za kibinadamu ze institution hizo zo akompanye ze famille mzaje wakaribule mrikao ahurana shekiswa shinu ili washinde wahunre haki za mahakama mwana hao ya titolati wa japaha japu zenongo zirudabala jeza hunra jaza jeza hunra mutu jeza hunra gazo jeza hunra bapali sisi mabeja ngari jamma wena mnaino kana ngasodingoni mwefamia Aiman ngasodingoni mwehena mrikao ngujo investi ili riparise le vrai coupable wa homjurhila wa he mananyasi Aiman au kananga rihara yao ketsu toshiza hoto wa ofaze hitima bolansuri wamelizo mnyezi mgwanzao wanama Komoro karna jokubali likima fatalist yodo ambo kana omjurhila wa Aimani omjuruhila wa gazon omjuruhila wa bapale zila nizo mnyezi ngwanza utside namna ila et donc sisi mabeja ngari parao hajiku na sika na uzia upara hajiku e madhamana wa he droit de l'homme Komori nzaza hatu mwanamsho hatu dhamana mzima wa he lekungumanyo la hezi haki za kibinadamu ujihunda o harimenti ya Komori ngarurenga ushahidi ne roho ya hema na nyasi yonde na tolwa duniani ratsuona réaction de votre part wananyasi wahezi association les sociétés civiles ya société civile yabonga bo mzate mwenza rubi e yafale o de mana haho sherubi na shone ngoshao mouvement ya mashababi wa Komori wa wanao hautahazem haki zahe maraia no lutte contre toute forme d'injustice jofanishia harmenti ya Komori undo wakati waladhimushe ngoshao undo wakati waladhimushe redembwana rwanembwana wazima ne fami ya Aimani na mzazahe ne hena mwanadamu ya koza ne zanongo zinu ili jaziru tijiri tena ili riparise owanru warendwa sheikamba shinu wajuruhe mananyasi. Jeune leader pour la paix. Jeune leader pour la paix. Chama ku mongoni mwema chama ya Komori wawania uzi haki zahe
wanisa wake e amani harima nchi ya Komoro. Jeune leader pour la paix ipangiha mashababi ya Komoro e ya ulwawa wa shababi mkomoro. Mutui haka shababi mkomoro. Gazon haka shababi mkomoro. Bapale haka dhamana nana ushababi mkomoro. Hajurihilwa nelejeishi antuka hajurihilwa no wa Komori. Walona idhamana ya hele jeshi la Komori. Ingiabo jeune leader pour la paix Komori kabati amani. La preuve en est que warungo ulo wao oitwahar masashe wavuzaho mjini hani. Yeunsindo wakati wohima wazima wene familia Aimani na mabeja neze mouvement ziluteo pour la restauration de la paix au Comores. Rawanambana nzima ili rahujua owanru wajuruhi emananyasi. Yeunsindo wakati bomzaze mwenze rumbi na wena ngoshao na wena jeune leader pour la paix nani wahe et droit de l'homme yokari tanganihe wanembana hatarise zisema hakama ya Komori e justisi randewa rijue owanru wajuruhe mananyasi. Haukana ikaze nugozi nzibiri hena mna inu. Ziplase wa sansuiti hamande zafanisha na bapale, hamande zafanisha na jaza, owanru wanu wa rengomvu, wa continue na mna inu, wado waha mzima, hena usiku ngajoka leturo ya hangu, mauru leturo ya hao, ushamu leturo ya hembra jina. Wanama Komori, ye uluawa ti jeishi, ye uluawa ti politicien, ye uluawa civil ya tsure da rongo. Engeti labori juwa ukana wanru wanu wapulwao wajiwa rohitwa rijwamba zinu sakrifisi za ho wanrikao wajihansi haurumi ya ze force invisible ili wajeternize au pouvoir. Chama sikitif mabeja karitsu kubali mabeja rangujana radenonce la dictature au Comores. Mabeja ranguleo ridenonceo ze assassinats répétitifs. Hakawa no mulawa Aimani untileo zindrongo zanda banu wa wenji inde turu ya Aimani. Et donc rijabanu ribeho mona tranga nilipare ze association ze mouvement ziona umbana zitaeze haki za hemaranya. Abugarandi sao et madwamana walona institution ya heze droit de l'homme au Comores. Undo wakati waladhimu msezisema hakama ya Komori e justisi randewa rijue owanru wajuruhu e wananyasi Aimani. Undo wakati mzaze mwenze rumbi waladhimu ujue wake ya ulawa de mwana hao. Undo wakati ngoshao waladhimu ushe rijue ze kweli e zatsongeza era ya Mkomori ya rendeha do shahula shodo ulwawa hena usiku botasi yetola sacrifice hena usiku hena ntswararu hena mwezi hena mwaha walo mashababi wa Komori wa sacrifice lwao wa ulwa wao hankuli yo za kijeshi shawatolwa ni masivila mandao. Undo wakati jeune leader pour la paix mwele okanaka bati pe Komori msibakishe hato wakati wa anniversaire za hanyu mdozi fete nyingine mamambru wa mouvement ya hanyu. Jeune leader pour la paix il est temps ya wanambwana ya utahe amani ba Komori kabati amani. La preuve en est que wa Komori wa ulawao jambuzi weto harmasashe wevuriziwa ngoshao il est temps yokana ushe hako wa Komori wa ulawao jambuzi welatiwa mzaze mwenze rumbi il est temps yokana shile rumbi shao shirejei haukeya ulwawa Aimani uoinde mwana haho yonde yatsongezo parao mzaze mwenze rumbi. Institution yambao
chama la uwania zembwana ze haki za hemaraia indurambao de droits de l'homme mzaza hatu mwanamsho hatu tatiwa hatu mzima mwema dhamana wa institution ya droits de l'homme hunu Komori ngarurenga ushahidi ya heze krimu zijiro Komori rangubala hunda leo ngarurenga ushahidi no mulwa wa hemwana nyasi aimani ratsu ona réaction de votre part watu saisissez ma autorité politique watu saisissez les institutions juridiques notamment les mahakama ya Komori rajua le vrai coupable wa ho wandu wa rwala hitwa emananyasi na sisi ngarishanga yao parce que vano hato wakaona aimani wananya wakaona aimani wakaka jakawa eche shaende ya hafa rajua katujwa kwa bakisha wafu kwa jafa shabanu ngarishanga yao haukana iladhiweke Mkomorugu juo ebano wakaona aimani ngwaunda ebano na mahakama atofani wa hindi wanama Komoro enga mjwele waje ya ukana ekamra fanya maandamano emruweka fanya jumazile razili yo parisio ekamru hambokana ngwanzo ya jafanya kudeta wanru wao otso parisabo tasi ekamru hambokana zevotizi hibwa emruwetso parisiwa hafa prizo show wanru wanu walona zebunduki wajwa werengo wananyasi we wauwa we hifa we watarima majuni ya we alata kabaja paro bulu anketi kwa japaro parisiwa ngarjobo ya anketi wale diskuru hisa ngarimambia oni edebali wike na uhisa mabeja wa Japanu wamambia dukana ngwa odingoni mwe fami ya aimani ngwa odingoni mwe population comorienne avertie de leurs droits et de leurs devoirs ngwa odingoni mweze institution les associations zishughuli hao les haki za heraia heni malali yo ngwa odingoni mwe ze mouvement za Komori wajowa nambana iliri tahe rijue zinu zilanda hubi imanati Mkomori ya ulo wao japaha ya ulo wao jambuzi ya ulo wao japuhu yetohari masashe yendaye vurizwangamani watilokana wanrajua ya mwandobi hakaula za barindi wanama wa Komori narike wanru wa kweli bapale hakana fami na wana haulawa hamichulewa hapulezi ngoza hahe henda jihwane na jisi hata mpaka dabaka bati anketi balazisa jaza rione mafoto hamichulewa hatwa kura haulwa hafu hajiwa haraka hatefami ya kwa jahi waone ko zisa gazo oishababi Mkomori ikawe kana hila kajaparo dhulumu mndu hakama mjiwa hao wala majeshi wasiyo mjinio wende wa muwa tena hafu zisa mutui feswali no wanaanya wafanishiha escenario ya seri hila wende wa ulwawa walatiwa zisa wanama Komoro sisi mabeja holiho jalari wanambana za utadaula haki ngarizi wana watana leo inude daula haki dokana mwana Mkomori ya tife japu dokana mwana Mkomori watike nafasi na fasilite za uruwa hitwe mwana Mkomori waruwa do mtari mapubeli wende wa vurize na mna yinu izode zebana mabeja wazi wana jana izode zebana mabeja wazi wana oleo yode mana ikao ngari parojiku hajiku halisi mzazi mwanamsho hatu dhamana wahe ya institution ya droit de l'homme Komori il est temps yo kaula muhe weleokana hena mruge na responsabilité non garjo zisiwa hunu garjo zisiwa hiyo ngebidio usezise ma autorité politique wa jerewensi hatu ujue zinu zilanda hubi hakeya wa aiman woti civil e ya muwa mwana jeshi yabo yabido suali ma autorité politique wa Komori institution ya droit de l'homme Komori ngebidio msuali e mahakama Komori zabari wa garder silence inu wakati ka wajiri acte barbara manda
zila na ndokano ajuruhu mwanadamu wa kamili wa mro hitwa wa mtarmasashi wa mvurize wa meila malezi sisi ngari mregoni matemwa za institutions les associations za société civile ikao zembana zahayu ndo wania mhifadhi raia usoni mwezi haki zao leo raia mkomori ngulu wa wajambuzi leo raia mkomori ngulu wa japuhu undo wakati waladhimu msezise mahakama ya Komori mjom porte plainte mjom dugaze de saisine wa Komori wa tulwa henamna inu ingabo sisi mabeja ngari mrengaoni matemwe harimwa zenongozinu ili rikebazima riparise owanrikao do wajuru hiyo owananyasi so tipianga sima convaincu ya ukana dans cette histoire il y a des coupables c'est le gouvernement comorien akawa ndo wajere wensi ya Komori wao do waruma ole jeshi do waro hitwa ngawatola decision na mawe Yusuf bawa roha wajawa mrwa hitwa donc abuga responsable yo parwa de gouvernement ya Komori ikawa ngejere wao ni mramba Anzali Asumani yabuga bole ndo maana wa hele jeshi Yusufa jihad yabuga bwe masoroda wa pulwao endaro hitwe mananyuho Yusuf Al-Hamid wa Kubani ce sont eux les premiers responsables des assassinats répétitifs dans notre pays ça c'est une réalité il faut qu'on soit honnête et les victimes c'est nous les victimes de maranya wa tsureda rongo wa tsuhiba wa tsudhulumu mndu wa tsudea mndu wa ulwa wao ngabwana makalima wa rohao usonima nono shasi singa rujwari msami hauka banu ngabwa rikao estilo jusiwa anga barikao lebuku kalitsu anzi wambahindu wa legitimeo omro hitwa wa mwanadamu sous prétexte kala jo kirike mwanadamu wa ihebi wojinga ijo kirike bana mwanadamu wa ihebi yone mara ka mro hitwa yafe ramtamasa sheri mvurizo hao ishu shari anda shibishu yo wojinga dawo biu wojinga dawo handani ishati sharia ya Kiislamu ishati sharia ya Napoleon kabaja heya sharia sha legitime urwahitwa ubatina anketi yafanishiha ya confirme ukana oyarwa hitwa engeba nguga rumie sharia sha Islamu de shulama yenti abo yarwa hitwa ngurora hitwa Komori kalturumie sharia hisho nengerika ushirumia wajofanisha tabkhithi eba Yusufa kola hibi hahibi yeo o sharia sha Islamu shamba indini ekemro ya hibi yongula omhono Komori kalturumia sharia sha Islamu engerika ushirumia kabati confirmation kanemro yihebi engeba no hakahebi yabo isha jongulwa ikarukorume sharia sha Islamu domhono shati do tolero bahino no karadi bo wamwezi ono masulaha uti urongoe noko za mafitiba wa Komori woti malaba wa Komori wa mafatalist atangedo na swili daraja lashte sho wa Komori woti malaba ngarijoka wa Komori wao majeshi ya Komori warumao ni madhamana wendesao yentia hatu et donc yabwe ye victime de Rayam Komori le premier responsable c'est ceux qui gouvernent notre nation ou ma second wao ni majeshi wa pulwao waje wa rohitwa wajaza juzi wamba malezi waba pale wamba malezi wa mutu wamba ila accident wajawardi wa Aimani juzi wanama Komori zabarito ujusale swal ebanu Aimana kawaeche no Aimani haretewa ena wananya wenji yengonda ridaza Ewandu waungu warumilo sharia kwa turumilo sharia Ewandu waungu na mo kamtsujua Ewafungwa kaltsujua ezazo kaltsuwa ona timzima tiwaili Banu bwana makomori kabati mrujo kolao inguni ya jari hui kabati mrujo kaula harimale barala Afrika ajari hui kabati ujoka ulama le barala Europa ajari hui le destin des Comoriens ibakisho mihononi ya hoa Komori yode malaikao sisi mabeja
rangu vala hata mpaka da leo kada porozi ya zembana za hatu hautaha ule myeshi wa kweli na daula ya haki na maisha ya haki ya ho wananchi wa Komori. We mwananchi mkomori ya tona benduya hala. We mwananchi mkomori ya tona majia hano. She mwananchi mkomori ya tiulwa mapaha. Hatuasa sheni, havuriziwa, rikeka riji ezi nzijaje zemfio zinu. Banu unena mara. Paske banu muwa jaza. Mfanye senario ila. Muwa bapale mumzihini na jisi. Efamiwa dewa mudua. Haukana sisi wakomoro unji wa hatu. Sime silamu si uhosa rangu. Rilengeza ngerde rizihi. Yabuka mnachojua mrohitwa mwananchi mkomori. Mwende mamvurizaro magama ikibala zisa. Onyiba pale wenewa mudua wa mhundu mumichile. Yani mpuwezi ungoza hae. Mumtafudi hadivane na jisi. Wakao mrenga wa mhose wadiwene wa mzia anuvu. Uo wa muwa tinema civil de arme komorienne. Ijere wao ni isufe jihadi. Isufe jihadi yani kwa zidamana hizo ni azali ya sumani. Et donc, les soi-disant intellectuels warongo wao wato capable wa usubuti wambia ukana anzali. Ne dhama na wahele jeshi la Komori wao ndo waro hito o wa Komori. Baho wananchi wa Komori wao nde ma victime. Donc ils ont zalavi Komori ya Joya Zambe. Et donc le deuxième responsable dans cette histoire c'est la justice komorienne. Ikaongio partial au service de ce gouvernement dictatorial. Eka ufanya maandamano ondo wakati ko hishiliwa. Eka hambukana kunenda wa voti yondo wakati ujo hishiliwa. Eka hamba ukanzo fanya kudeta ondo wakati ujo hishiliwa ni mahakama. Sha eka mwanaha ho haulawa. Jehili ya imani ya ulawa. Anketi nge jo wamba nge jo bulwa. Eka bo bapale ya ulawa ya anketi nge bulwao. Eka yabo jaza ya ulawa ya anketi nge jo kaubulwa. Sha eka mru politisya hambukana zevotizi hibwa. Mruwe parisi wa haraka. Yabore lewa ukana uwarohi chowa Komori wando wanzo wa jeternizo pouvoir. C'est clair. Wanzo wa jeternizo pouvoir ngurumiyole jeshi la hae. Alinu komanda masia hae. Hawarumu hawanikaze munduki. Na marohi chowa wa Komori. Batu sisi mabeja. Parce que il fallait constater rango wakati wa jaza. Rango wakati wa bapale, rango wakati wa mutu, rafeswali, riziono rizieshi. Raba wana mari. Zerugozinge bidozi hisi. Yo demanda la Javanu, non seulement rebe mhono atrango son mwe communauté comorienne, mais aussi famille Ayman, cha surtout ripare za institutions, za hezi haki za mwana damu, yani les institutions et droits de l'homme, Komori wajuhedi ngohi baba nemfaja timfaleo wajuhedi ngohi wasezise mahakama ya Komori wajuhedi ngohi waporte plainte contre les responsables du gouvernement comorien leo undo wakati waladhimu risezise ze institution hizo risezise mahakama ya Komori risezise emadhamana wende sawe Komori rijue zabarindi ni wananchi wa Komori wa ula wao hena mna inu hanafasi wevuriziwa hamazinyama. Iyo ndemane kanga riparao, ngoshao, mouvement, itanganyao mashababi, wa Komori, watahe, zi haki, za hera ya mkomori. Mkera diushe. Na mkera diushe, be mkomori ngulwa janyama, mkomori ngulwa jambuzi. Na mkera di jeune leader pour la paix, undo wakati wala dhimuri, la muhe haukaka bati pe Komori. Jeune leader pour la paix, au Komori ya plus de paix. Undo wakati aladhimuri wanembana rirestore e amani raudo jifaharini yo Komori mzaze mlezi mzaze mwenze urumbi lo chama ikao kwa japaro ransi wanazembana za haki za henara ya mkomori undo wakati waladhimu riwanembana bo mzaze mwenze urumbi haukane mwana haho hajuruhilwa Aimani hatolwe roho hamai nyama undo wakati bomzaze wenze rumbi ni mwana nyuho wangoshao ne institution ya droit de l'homme Komori la ladhi mori jue risezise mahakama ya Komori
porte plainte ni madhamana wamba wajerewe nti hatu rijue za barindi ni wana wa Komori wafiao zemfio zinu. Haukabanu kaka mteka ujua ngabo wandu wakaona aimani hata mpaka dabasa ngwao kartu jonga wanda hubi ngwao prison ngwao l'hôpitali wala wafu shagari asinosibitif qu'effectivement aimani kajaka waeche aimani haretewa ena wananya wakabwa zima donc amanindi ya dorabeshe wa era jaradziwa orojina ngwonda wafu wafungwa engwa hukumlwao engwa traite wao kibinadamu encore fois institution ya hezi haki za kibinadamu Komori iladhimu mtu ndemjue aimaniri dzihi ngataori juwe ya muwa yo walona mo ngwa enshio ze conditions za kibinadamu esha wafungendi esha tsongeza wajuru lawe hindi wanama Komoro mabeja rijabano ripare mashababi wa Komori wele ukana yeulwawa timrumbai yeulwawa timrukoko yeulwawa nde shababi mkomori abone toma ya Komori ya leo na maudu akawandruwa libanka ngambokana la jeunesse c'est une valeur ajoutée dans une société yamba capital humaine ikahu wa shababi mzima wala hudhulumu uhayati mwingi wa mujtama wa kamili Uwaulao Komori yoma shababi marufu abo wakana ilmu ngawatukana ilmu ya ujuzi mwingi shawawa Komori wako contribuer pour le bien-être de l'humanité mais surtout du vivre ensemble comorien woti wandu wotofa hena mnainu ridazi na bonga sina responsabilité ya kibinadamu gasina responsabilité misomomisha shirasoma releokana karna ujuari garder silence o wakati kaunga wa injustice. Et donc, ngari parao hajiku, sisi mabeja. Mabeja, ngwa parao hajiku, parao wananyao, wangoshao, wakerari, cette fois-ci, ushe, wasezise, ces institutions mbali na mbali, nzazemwenze rumbi, jeune leader pour la paix, les chamaku, lilo Komori, les shuli hao, les akiza he, irahia, manamshua hatu, mzaza hatu, tatiwa hatu, dhamana wa institution, les droits de l'homme Komori il a dit mumjue msezise mahakama ya Komori il a dit mumjue porte plainte wa de sawa ya Komori rijue zabarindi ni wanati wa Komori wafohe namna inu zabarindi ni aimani ya kojuru ile namna ila nizejara hazila wajora mbiokana wala hafuha malezi hizo ngiladimu wa Komori wajue hizo ngiladimu jirasure karangule o zila zajiri kazina ujiri tena chaka na ujuari kena za institution hizo nazisite banu alafu na usikubo tasi ridzihe mananyasi mkomori avec les mêmes circonstances hakana yabo rasuri daraja inurabao de la ya malache c'est de la lâcheté pure et simple et karcho kante namna yenu karcho zizia hamvu karcho zizia ha makalima karcho zizia hero sharkante namna yenu walo juru hula hamzima ya utwarima pubeli reveshewa rejare ziha reparando dijare sumaze hitima iyo lashte yo tihanza amani iyo lashte na iyo mnyezi mgwe kanza mrulash na iyo binadamu kotu ruhusu mdu yake lash na iyo za institution ratau waziri waniliezi haki zatu kana ujware leo kananganyabo gamonao wa Komori wa ulo wao jamabaha na kam supporte plainte ikati plainte Komori kam supporte plainte bonze na nyinga ninazi haki za usezisema mahakama ya Komori za usezisema autorité politique comorienne wa gouverneur enti ya Komori yarenea shamba chojuruhu mashababi wa Komori hena usiku waeleze mikiro wangokana garjobu yanke tiri tsahewa nruwa wemruwe balaze ngozi entu kiki arenge mikro ambokana balaya afanyaye zenongozila wala salami atwarete wa direct nge magobana taba wakati wakanza wakwize sambi watomare tata bangi magobani wakati wakanza wakwize Abdalla Agwa wa marete wa mtu magobani
wakati wakanza funge sale wa marete ya mtoma gobani, wakati wakanza arete shakuru wa marete ya mtoma gobani. Eke gouvernement ngwanzo wafanye zono masilaha wakati we mahakama mfanya hazi wakati we boka wakupablu. Shekere ya mkomori de ya ulowa ekisha babi mkomori de ya ulowa lele jeshi la komori mahakama kajapo rufanishia. Yode mana kwa simabeja kartu kubali. Na sisi ngarji hunsanya nao odingoni mwe fami ya Aimani, odingoni mwe mzaze mwenze rubi, neze institution, neze association, za hezi haki za hemaranye wa komori, riwane mbana nzima za haki zijulhanihe. Aimani haulawa zabari. Ewa komorungu haulawa zabari. Bano ya muwando. Izala vimuzi fanyishi hendi. Ewa ruwa kaona Aimani ngwaonda. Owa ruwa kaona Aimani wakati zenu gozinza jiri waretewa ngwaonda huu. Kabati mkomoruju. Ewafu. Ewafungwa. Ewa hukumlwa. Engo ulapitali kartsujua. Rerwa mzima Aimani wearende hapinda. Wanama komori. Ritike malaba. Paske mnyezi mungu katsuruhusu. Yode mana ikao mabeja. Hautimizi. Gariparao hajiku. Na singa rishukuri yao. Wazima. No jimli fuhosha babi wa komori. Garishukuri yao wananyasi mashababi. Wahomji wa vuvuni. Waonese jitihadi hao. Waulaane za jiri. Na onesa ukana. Aimani we manati mkomori. Mwanadamu avantu. Mwanadamu isilamu. Ikao hajuruhilwa. Watina ukana ngarijoe za togeze ndini. Nazika jaladhimu henamna ila. Garishukuri yao izumafani. Wananyasi wa vuvuni. Omji wa vuvuni. Surtout de mashababi wa vuvuni. Garishukuri yao zechitadi mafanya. Ili monese usikitifu hanyu. Omjuruhila wa Aimani. Na sisi nga sina ni. Heno wakati kao genesesite wanruwa reagi. En faveur ya heza nungozinu bake ukweli. Mahakama fanyishie wanruwa jue le vrai coupable. Mabeja ngwatarani honi nani. Ne fami ya Aimani. Mbwana inu waniwa. Hakakarao juari daaze. Hakemfajana sindemfaleo. Wanama komori. Bapale haulawa. Wamba wajobu ya anketi. Kiwati manuwa fanyishie. Jaza ya anketi nge jobulwa. Nekesu. Gazo ya anketi nge jobulwa. Hata. Aimani toi hajaha ulawa. Ridibeshwale pinda ridzihi. Wajobu ya anketi. Da. Na uo ngona maswali ujawa nambiye ukana. Ila malezi. Inga mfikiri ukana. Au 21e siècle. Wa komori kwa jabali reato. Ngarijua ukana. Aimani haulawa hajuruhirwa. Nele jeishi. Izorita hava uwanru wao na watolwa wa julhanihe. Ekanga mahakama komori na wasezisewa. Ekaka wati mahakama komori ngarjo porte plainte. Heni banu porte plainte na sisi mabeja. Ngaso ningoni mamjaza Aimani. Heni banajo kanda porte plainte ngujo kaina mabeja. Ili zihaki ziparhanie. Hakana kartsu kubali. Ukwe mshalabi mkomori ngujo no ulo hena mna inu. Hena usiku, hena mfumo, hena mwaha. Ikeze nwabo zihisa. Wanama komori. Kana ujua rense to maya hatu osoni mwa Union Africaine. Ngamjua. Ngamjue maana. Parce que Union Africaine kitaparuka au service ya he mahutajio ya wana wa Afrika kwa jana kwa jamba leo buirumwao ne uriugo. Kula ujonde wa tahezi haki zao osoni mwa Union Africaine hakukai huo hunu de ujere Union Africaine. Abo ambaho utangani wa fumundu. Karla ujori para Union Européenne warisaidie. Hakana Union Européenne mongoni mwe mikonti mongoni mwe makungumanyo wako subventionne Union Africaine. Kaka bjaka uzijua. No Union Africaine wala kwa tima indépendante. Donc ya boy Union Européenne loko investi. Donc watu ndio wajoka urisaidia harme question yin. Ejuko urisaidia tilezeti za sharabu hakana kaptuanzi wano wa arabu mziwono. Ejuko urisaidia ti institution internationale parce que tout est corrompu. Et kwa Komori kwa jele wa ukana Tunisie.
Ika Komori kwa jele wa ukana ezajiri Burkina Faso, ezajiri Mali, ezajiri amazenti za shara muzila za renge deste hao hemihono wa wanambana watu wa madiktatori wakangamiza nchi zao yaborli hasara hawaka kabati mru ujoko jari hui ekati ndasi hawasi kabati institution international ni continental wajoka udepeshe maya waje warihui hosoni mweze nugori nshio zinu dasi hawasi ndalabi rijue riwane bana za haki ili renge deste hato mihononi yaboyo ndemana ikao mabeja wajabanu banda wabehemu huna watanga usoni mweze fami usoni mwa Komori jumlifu haswa mzaze wahe mwana woi poro Aiman waridingwa jitanganyao usoni mwa Komori kamili no shababi wao mji wa vuvuni ne fami ya Aimani riwane mbana ze kweli zibenuhe heni banu bonjia ngarjonjia hata mpaka rijue owandu wafanyao zitenda zinu warohito wa Komori wajalewa zirepete wa Aiman owandu wao ngebido wa hukumlwa ekati da hunu da hula shange bido wandu wao wahunesi hukuma za wastahiki hako wananyasi kwa na ujowulwa hamama ba yaboyo demane kao ngamtimizi hauparajiku yenye institution international mjihundra wa Komori hamada inurambao lekungumano liwanoze hazi haki za hei mwanadamu les droits de l'homme lekungumano litanganyao lilambao mzaze mwenze Rumbi le chama association humanitaire au ziwanoze haki za hei raia zambao lambao ngoshao et association et mouvement yambao jeune leader pour la paix garimparao lisima beja rimwambie nukana ekamkubali ngasi nani kakamjakubali ngasi harmwe haki na sigari parao na jizima mwele okana nganyima zahidi ezijiri Komori izo maladhimu mfanye do saisisse opportunité yinu on doit saisir ces institutions za ladhimu on doit shitaki on ladhimu washitaki rijue ezinzilanda hubi mwananti Mkomori ya ula wao hamapa ekaka mjazifanya Mwenyezi Mungu jomlibani hunu ngamjoni hanai abaka mjafanya zihaki zanyu maladhimu mzifanye haramazo da manamlonizo jeune leader pour la paix na rirensi hotodo fete haramazo anniversaire za hatu ngoshao ritudo tangani habahi refeta maza anniversaire ya urebe hazi article ba mzaze mwenze Rumbi huwa nangwa na juzi huwa nangwa na jana leo mbana kejahisa oke manangu ulwawa mzaze dwamana ujereo le chama liwani yaozi haki za heraia ujihunda Komori undo wakati waladhimu reaji hakuwa na Komori ngwa ula wao katujwa hasibabu indini uelatiwa hamamabu ze association za he société civile zilo Komori zitonchash mtidaze mbazaze hanywa haukane mfajana tidemfa leo riwaza mashababi watimizi wanane huenda wajurihilwa avec les mêmes circonstances mahakama ya tufanyishia mtigarde silence haukayabo c'est l'assistance à une personne en danger mtigarde silence haukanabo ngamshuhudia ombi mtigarde silence haukanabo kamsufanya izomanikiwa iyo ndemana ikao mabeja waparoha jiku emadhamana wani sao ze association ze mouvement za wani ya haki za heraia watsanganyihe wadzima na mabeja ne fami ya he mwananyasi Aiman riwone namna ya uwana mwana za haki ato wanruka wafanya shetunda shafuja rishinu waparhanihe riwane mwana za haki tena ili rijue esor ya huwa nanyasi wa Komori wakaona Aimani hata mpaka dabaha ritojua ngwa mfiendini ewaulwa wafu ebanu wafungwa ebanu wahukumulwa ebangu ulapitali esha atongeza warete wa hindi esha atongeza warete wa hindi ngamtimizi yabo hamambia ni ndongo tsazinu wanama Komori na ndongo mbili tsazinu zilitabisha usima beja
na mrenzi hodambo kana vanu ntifota anzali parce que vanu komori mrie hiba wanu tsojwa wa muwa e kabla jamwe familia ho hawe mwana ho hafu wewe dhamanado wa manu dhamanati leo jere familia et donc ya lwa komori oimwana mkomori komori ngejerewa ni mru wamba asuma na anzali ya tsawa isufe jihad ya kedamana hele jeish et donc kaka bomria lwa komori ndani josu aliwa mado de dhamana na ujere komori timwi shay wone josu aliwa wa mado ikawa wahitwa de lejeishi za institution amzijuao ila dhimrusu ali dhamana wa hele jeishi isufe jihadi ya uzisiwa ibanu zebundukiwa nikiwa uje uhime uprotege wa komori ngozi ni kuhana fasi wangu kugumanela majeishi wale rohito wa komori zengo hizo ngebido ya uzisiwa ikaka ya uzisiwa abore leo kakweli ondo wapuwa wandu wejawe rohito wa komori ekala suhela raja hiyo ya bozi institution zishughuli hao ni zaki za hemaraia na muasezise na muashitaki na msezise mahakama ya komori wafanyishe mahakama ya kweli hao wandu wao wajula ndrongo haukana tide namna hii mrie tuhumlwa na wizi yeuparwa haishiliwa haftundwa ekakoli banu hebi hafungwa selo namna ishera shakomori wa stipule ukana mrie hiba njofungwa zifungo zikabi ya libeshendu ya hiba iyo de namna zikofanyishiha armeshara shakomori sheshara shakomori katu legitime ukana mruha tuhumlwa na wizi ya tuenda tole roho yo kajaparo kama shara shakomori na te sharia shausila mukachijaheya donc nono bo udiwoja we nyomnyanya wa mezo no maswila simabeja ruhangali yao nemfaja na tidemfaleo sisimabeja ruhangali yao nemfaja na tidemfaleo hakajaza onomfo wahe no la karme yezi c'est un élément clé wa he gouvernement no kwa jona nziro hom liquide o wakatwala dimu hom liquide ingabo nono wanatikiwa mafuroni kiwao weni kiwa wesedilwa wetamba kredi ngojo yabo wedewa komori wesubuti we legitime acte barbara mandaila wa babala almanako ladhimu ya ulwa yafe babala hahibi hama yabo isho sharia yewo jigadaw isho sharia dashi ko silamu ko jarusu mlaro hitombu yafe bure o silamu engehu hibi isharasha silamu le shurumi lao harmansi ya kisilamu mtumu komori akakomori katina sharia shakisilamu rumi yao mrie hiba zo tundo rangu ankete fanyishe banu kuli hebi eke kaha hibi esharasha usilamu yongula omhono komori esharia ishoka surumilwa yabweka mra hibi komori mruni kwa zifungo hadi halibishila ya hiba edo kunono ikango jonyo mnyanya wamezono masulaha karadu tsirengo komori warde malaba babanu ya zamana wam afikiri kwa zamana jamfa ile ona maudu na bado hena mtimada singu fanya error bado hata ya ruahitwa ya ruahitwa rangu ngene binadamu changu jo hukumula bo ya ruahitwa kwa jambo mru utuhumla ya ukala ijo mkini haka hahibi ijo mkiniha shawala tampakala baka watima haka mafanyishia shejo mkini ukana hebi yabo kaga bo hypothèse enquête ingé lancé wao ito suffisait mroi atole roho yoti haki nono ikakutuja wambeza kweli utisubuti hujao hudoka ntiwe manungwa madazira bangazi upata waibu et donc wana komori ngamtimizia wana mwambie nukana mabeja ngobatima nani leo jana maudu no shao hezi haki zehena manadamu ram hezi haki zehena mkomori osoni mo mujtama wa komori na mtili wa zenrongo yani wahe komori de gouvernement yinu yahimilwa na anzali no wa mshawiri nane dhamana wa hele jeishi isife jihadi akaundo wanika nruze bunduki wejoro hito wananyasi ema victimu dasi sinda radhimu rijuherwa nembana ya uroha almaze circonstances yenu enge yabo ikakartiwa rwosubutira
bokana nyide mri wao nyiti wanzani watu nyide mandi wa hatu ibakishe namna yo ujwali rimhukumuni sharsa rijokani de mandi wa hatu. Il faut qu'on soit clair. Et en diwa wa Komori anzali ne gouvernement yae ne madama na wajere le jeshi na ne majeshi abuta sura mweda raja hiyo gamtimizi intervention hangwa na makomori nimwambia rukana sisi mabeja ngari paraoni hawa Komori mwambia rukana sisi wanzani wa hele jeshi la Komori mabeja oti wanzani wa he wanajeshi wa Komori si wanaanya hadamu si wanaanya hamila cha sisi wanaanya hawanzani sisi wanzani hakala jeshi la Komori kwa japo jawasaza mvua vya jeshi emanansi mkomori nda vya jeshi kwa japo saza mvua shabo lancewa recruitment hata uwa endea vya jeshi wendo vya jeshi amanti titamande ya hatu kwa bunduki wamboni da uwe isufu woni juo mimi ngojo mzaza hangu ngojo mbaba hangu ngojo mrumisha hangu ngojo wana hangu ngojo mjini nala hata suringa gari wazima hutaua ubenye kulabu hujaho ni uwa abo mwana jeishi mkomori weti manzani wangu wea andui wangu wakubalauni kwa bunduki urohicho wa Komori narike wanruma honet risubutira mbe maandu kao maandu risubutira mbe okana weti wanzani watu parce que ce type rijua uka uwa Komori wati ma civil. Ce sont des soldats wanikiwa bunduki wajewa wananyao wawajuao Komori ntititi unti Faransa unkomori ntititi hena mrono ya uwe mru ngujua hate ahali yahe kamili ewotu wabenya kulabu warohiche mana nyuho msanana wewe unewa mwe yafe na mungo juko wana mama hewo trasi wana manamsha hewo jioni wana mashulino mjini hao kamkaradhi be maadui wa Komori de dhamana wa ya regensi ya tumateka de sufa jihadi nana emasoroda wa rumao wejaweriwa narike wanruke ma honnête les premiers responsables ce sont ces gens-là. Si on est des victimes ya si ma victime ils ont fanya hindi et ya mwando do saisir ces institutions za haki za utazi haki za hemaraia waliwalile bwana ande le kungumanyo ya droit de l'homme au Comores voilà vivre wajuse wele okango vala pour le bien-être des citoyens comoriens yo de amado do cadre de ces associations za henramba aux sociétés civiles yabonga bomzaze mwenza irumbi yabonga bongoshao yabonga mouvement ya jeune leader pour la paix na mkera dhimjuhe mwanileze haki za maraya wa Komori basi de gouvernement wa Komori tuliwaje kuwana za haki za maraya wa Komori hakawa wao ndo wao e gouvernement wa Komori ndo wao wa Komori waruma wale jeshi wajo wa Komori wao tuliwaje kufanya anketi wao tuliwaje kufanya mahakama. Et donc, il y a un mimi comme Kazabo Mambelukana, Mabeja, Wabeo Monatanga, Hamarararu, Usonimoa, Wakomori Kamil, Mabeja, Wabeo Monatanga, Sonima, Omjiwa Vuvuni, Nane famille ya Aimani, Naongwa Shukuria, Hena Mzima Mkomori, ya Joe Onesema Sikitifiahe, Haramaza Ngozajiri, Wabeo Marabaya, Sonima, Mashababi Omjiwa Vuvuni, Wasubuti Waonesa, Omatukifuwa hao, wohomulwa wa hema na nyao hakemfa leo tidemfa maudu na sisi wanadamu hena mnugene devoir ya uzia zembi ya saidia zenjema. Et donc kwa mkazo yabo nambienukana ngamjori wana hama wakati wa saa tena au kama beja waamini ukane mwana yinu kenojo hisa ekati mpaka riparsa Komori ya haki na uraia wa haki na institution za haki zaunika toma ya Mkomori leo na mauru ya nshima shabora yonde mana ikao ngari parano nyotipia rihime riwane bwana ritaheri juwe eo wananyasi wakaona imani warete wangonda hubi ebanu wa ulawa ebanu wa prison ebanu wafungwa ebanu wa lapitali kartujua na singa sina za institution wa shughuli hao lezi haki za heraia mundo wakati maladimu msezise mjue wananyasi ngwa hubi wa imani wanuala ndahubi wa rumani ndobi engeladhimu wafanya namna ndini hizo haki za hena raia Mkomori yaladhimu wanilwaze bwana hizo ne mishinzi ya hizo associations wanombana za raia hadha wa sallallahu alaihi wasallam garjona na wakati wa satena mabeja wa mbushura ni marahaba wa mjoka wa ndio partage des messages zinu rihine bwa zima ruane bwana
au kana la patrie ou la mort, nous vaincrons. Kabati mjeni ujuko jari hui dasi hawasi sinde lone destin atomi hononi ngaruana umbana rife harma jihadi haunga ribakiwa mutadani hatu rikemalash sisi mabeja gartsa wao rife harma bana haqinu ili respere par sentia kweli ili rijalienshi hamada zinsi jina wakaharma tambu leo enshiondo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.